Левити неговата наложница. Во она време, кога во Израел уште немаше цар, во Израел живееше еден човек, Левит, како придојденик на крајот на Ефремовата гора. Тој изеде за наложница жена од јудиниот Витлеем. Откако му се расради еднаш, неговата наложница го остави и се врати во татковата куќа во јудиниот Витлеем. И беше таму некое време, околу 4 месеци. Незиниот маж отиде кај неа за да ја вразуми и за да ја доведе назад. Водеше со себе слуга и 2 ослици. Додека и приоѓаше на куќата на таткото на младата жена, тестот го забележа и му излезе радосно во пресред. Тестот, таткото на младата жена, го задржа 3 дни кај себе, па јадеја, пиеја и ночеваја. На 4-тиот ден поранија, Левитот се готвеше да си оди кога таткото на младата жена му рече на зетот: "Подкрепи се со залак хлеб, па потоа оди си." И така седнаа, па двајцата јадеја и пиеја, а тогаш таткото на младата жена му рече на човекот: "Остани уште ноќеска и нека се развесели твоето срце." Кога човекот стана да тргне, тестот почна да навалува на него, па тој преноќева уште еднаш таму. На 5-тиот ден Левитот порани да тргне, но таткото на младата жена му рече: "Подкрепи се најнапред." Така го помина времето заедно додека денот не превали. Човекот стана да си оди со ложницата и со слугата, кога тестот, таткото на младата жена му рече: "Еве денот превали кон навечер. Преноќевај тука и повесели се, а утре пораните на пат и ќе се вратиш во твојот дом." Но човекот не сакаше да преноќева, туку стана и тргна. Така дојде до пред Евус, односно Ерусалим. Со него беа 2 насамарени ослици на ложницата и слугата. Кога беа близу Ерусалим, денот веќе многу превали, па слугата му рече на својот господар: "Да влеземе во овој евусејски град и да ноќеваме во него." Но господарот му одговори: "Нема да влеземе во град на туџинци кои не се израелци, туку ќе одиме во Гаваја." Уште му рече на слугата: "Ајде да побрзаме за да стигнеме во некое од 3 места во Гаваја или Рама, во тие места." И поминаа, продолжувајќи го патот. Кога стигнаа пред Венијаминовата Гаваја, сонцето заоѓаше, а тие свратија таму за да одат да ноќеваат во Гаваја. Откако влезе, седна на градското трговиште, но немаше некого за да ги прими во куќата за преноќување. И ете еден старец се враќаше пред вечер од работа во полето. Тоа беше човек од Ефремовата гора, живееше во Гаваја како придојденик, а сите жители на местото беа Венијаминови синови. Подигајќи ги очите, го виде патникот на градската улица. "Од каде доаѓаш и каде одиш?" го праша старецот, а тој му одговори: "Доаѓаме од јудиниот Витлеем кон Ефремовата гора, од каде што сум и јас. Отидов во јудиниот Витлеем и се враќам дома, но нема никој за да ме прими кај себе во куќата. Имам и слама и крма и моите ослиња и лепи вино за себе, за мојата жена и за момокот мој, што ме придружува со мене, но и за слугата. Имаме се доста. Мир со тебе и добро ми дојде," одговори старецот. "Моја грижа е за тоа што ти е потребно, само не ноќевај на улица." И го воведе во својот дом и им даде крма на ослиците. Патниците си ги измија нозете и тогаш јадеја и пиеја. Додека тие се закрепнуваа, ете некои граѓани, развратни луѓе, му ја обкружија куќата и тропајќи со сета сила на вратата, му рекоа на старецот, господарот на куќата: "Изведи го тој човек кој влезе во твојот дом за да го познаеме." Тогаш домаќинот излезе од куќата и им рече: "Не, браќа мои, не правете зло. Човекот влезе во мојот дом, затоа не правете беззаконие. Еве мојата ќерка е девица, ќе ви ја отстапам. Правете со неа што ви е мило, но на овој човек не правете му беззаконие."
луѓето не сакаа да го послушаа. Тогаш оној човек ја зеде со ложницата, па им ја изведе. Тие ја силуваа и ја измачуваа цела ноќ до утрото, а кога забелеа мугрите, ја пуштија. Пред зората жената дојде и падна при вратата на куќата на оној човек каде што беше нејзиниот господар и лежеше таму додека не се раздени. Нејзиниот господар стана наутро, ја отвори куќната врата, па излезе за да го продолжи патот. Кога ја забележа жената својата соложница, како што лежи во куќната врата со рацете на прагот, стани да си одиме и рече, но немаше одговор. Тогаш ја зеде, ја натовари на ослето и тргна на пат за да се врати дома. Кога дојде дома, извади нож и го зеде мртвото тело на соложницата, го исече член по член на 12 делови и ги распрати во сите краишта на Израел. И секој што виде рече, вакво нешто не се случило од денот кога израелците излегоа од Египет до денешен ден. Треба за тоа да се размисли, да се посоветува и да се зборува. Najveći broj čitalaca i tumača Svetoga pisma smatra kako je ovo jedan od najtežih tekstova u ovoj svetoj knjizi koju čitamo. Najtežih za čitati. Znate da imamo predlog i ideju da sa djecom u kući čitamo Sveto pismo. Vjerujem da bi mnogi roditelji preskočili ovaj tekst, ne da ga čitaju maloj djeci s obzirom na njegov sadržaj. Šta možemo zaključiti iz ovog teksta? Ono što prvo moramo reći da je to opis, a nikako propis, da je to opis dešavanja kojim, iako nigdje se direktno ne analizira i ne vrednuje ono što se opisuje, jasno je da je to nešto što Bog, Biblija i svi oni koji slijede Boga, čitaju Sveto pismo, osuđuju. Dopustite mi da sa vama ovog jutra podijelim 3-4 misli koje smatram da su jako vrijedne, jako korisne za vrijeme u kome mi živimo. Postoji dosta sličnosti između ovog teksta i mnogih dešavanja oko nas. Tekst govori o lošim ili teškim porodičnim odnosima, bračnim odnosima. Tekst govori o teškom vremenu u kome živi jedan narod. Tekst govori o zlostavljanju, tekst govori o homoseksualnim tendencijama i to su sve, ili to je sve stvarno svijeta u kome mi živimo. Ali evo krenimo redom. 3-4 poruke. A prva kreće sa početnim riječima kojima počinje ovo poglavlje. U mom prevodu kaže u to vrijeme kad ne biješe cara u Izraelju. Ova rečenica se ponavlja nekoliko puta u posljednjih 5 poglavlja knjige o sudijama. U Sudijama 17.6 kaže u to vrijeme ne biješe cara u Izraelju, svaki činjaše što mu biješe drago. Neki ljudi smatraju, koji čitaju, da se car, o kome je ovdje riječ, da se o caru misli o stvarnom caru, o dakle uspostavljanju cara među jevrejskim narodom. Oni vide ovaj tekst i ovu knjigu ili ova poglavlja ove knjige kao jedan razlog ili uvod za ono što slijedi u knjizi Samuilovoj. U knjizi Samuilovoj čitamo da jevrejski narod bira cara. I oni će reći, ovo što se dešavalo u posljednjim poglavljima knjige
o sudijama je razlog i potreba za carem koga jevrejski narod izabrao. Međutim, postoje dva argumenta protiv ove ideje. Prvi je da Božja namjera nikada nije bila da jevrejski narod ima cara. Čak i kada se Bog složio da oni imaju cara, on je to učinio protiv svoje volje. I Samuilo je to jasno objasnio. Čitamo o tome mislim da je 8. poglavlje prve knjige Samuilove. Drugi argument jeste da i kada je car izabran, kada se uspostavila monarhija, to nije uklonilo nemoral, to nije uklonilo nasilje, čak tako nešto nalazimo i u samoj carskoj porodici kada čitamo Samuilove knjige i knjige o carevima. Ja želim da vjerujem da tekst govori da se sve ovo dešava u vrijeme kada nije bilo prihvatanja Boga kao cara među ljudima. I da tekst glasi u vrijeme kada ljudi nisu marili za Božje principe, onda se dešavalo ovo što se dešavalo. Mislim da je Dostojevski zapisao rečenicu: ako nema Boga, sve je dopušteno. I mi vidimo danas oko nas u društvu kako ljudi žive kada izguraju Boga iz svog iskustva, iz svog okruženja, iz svoje porodice, iz svoga društva. A ovdje nam je opisano također kako ljudi žive. I kada analiziramo svakog od njih, svaku ličnost koja se spominje u ovom tekstu, vidimo da krši jedan ili drugi, treći, neki od Božjih principa i zakona. Tekst kaže na početku da je ovaj Leviti su bili pleme odvojeno da služi pri hramu, pri svetinji, tačnije, dok još hram nije bio uspostavljen. I njima su bili dodijeljeni određena mjesta gdje su živjeli. Ovaj Levit je živio kao došljak, što će reći da je napustio mjesto koje je bilo dodijeljeno podjelom zemlje i da je živio u nekom drugom kraju. To znači da jevrejski narod u ovom trenutku nije ispoštovao te principe da se Levitima dodijele određeni gradovi i mjesta i oni su morali da traže neko mjesto, neku lokaciju za sebe. Čitamo da Levit također prestupa određene principe. Makedonski prevod kaže naložnica, drugi prevodi kažu inoča, šta god, to je druga žena pored one prve legalne žene. Što će reći da ni sam Levit, ne poštuje božanske principe. Ovo je njegova žena broj 2, koja veoma često postoji uz prvu ženu. Druga žena se uzimala kao znak bogatstva ili u slučaju da prva žena nije mogla da rodi djecu. Zanimljivo je da makedonski tekst, ako sam dobro pročitao, kaže da je razlog zašto je Inoča otišla njihov sukob, je li tako? Neki drugi prevodi kažu, kao što je ovaj, kaže Inoča njegova činjaše preljubu kod njega. Šta god da je, očigledno je postojao problem u tom braku. Dakle, ni tu nisu ispoštovani svi principi. I ovaj starac koga sreće i tast koji je dio priče i stanovnici Gavaje, niko ne funkcioniše po principima, zakonima i propisima koje je Bog ostavio. I tako mi možemo zaključiti da kada mi uklonimo Božji zakon, ovo ovdje je tako što vidimo ispred na kamenim pločama, da ljudi su spremni da čine sve vrste djela i sve vrste zala. I ono što je teško o tome i slušati i čitati i razmišljati, kao što završava ovo poglavlje. Jedna misao
kaže, zakon 10 zapovijesti ne treba posmatrati sa strane zabrane, već sa strane milosti. Njene zabrane su sigurna garancija sreće u poslušnosti. Božji zakon se veoma često posmatra kao ograničenje, ali njega treba posmatrati kao zaštitu. Kada čovjek poštuje Božji zakon, Bog ga štiti od loših posljedica. Pogledajmo to kroz primjer prve ili jedine zapovijesti koje je Bog dao čovjeku u Edemskom vrtu. Bog je sve stvorio i rekao je čovjeku, postoji samo jedno drvo za čiji plod ti je zabranjen. Ukoliko budeš jeo taj plod, ti ćeš umrijeti. I mnogi čitaoci kažu, jel tako, vidite, Bog od početka nešto brani ljudima. A to je i interpretacija zmije koja se nalazi u vrtu, jel tako? Ona počinje riječima, da li je istina da vam Bog sve brani? Tekst kaže, Bog je sve stvorio i kaže, evo dao sam vam sve, samo jedno drvo. A zmija kaže, je li istina da vam Bog sve brani? Dakle, potpuno drugačija konotacija, potpuno drugačija interpretacija. A u suštini, s obzirom da je pored tog drveta bila zmija ili đavo oličen u zmiji, onda je Bog zato rekao, nemojte ići ka tom drvetu. Božja zapovijest je bila Božji pokušaj da zaštiti čovjeka od neprijatelja Boga i ljudi. Poslušnost principima Božjeg zakona treba da bude naša želja i radost. I to ne trebamo doživljavati kao ograničavanje. Mi trebamo norme i principe. Mi ih želimo. Mi kada vozimo u saobraćaju i kada neko prekrši prihvaćene norme, mi nismo oduševljeni, jer on izaziva potencijalni problem. Isto je i sa moralnim principima koje je Bog dao. Međutim, živimo u vrijeme kada nema ne cara, već kada nema ograničenja. I kada nema principa, kada nema morala, kada je sve pogaženo pod noge, bačeno iza leđa i oni koji poštuju nešto od tih principa veoma često se smatraju zastarjelima, nazadnima, nisu dovoljno progresivni, koče razvoj društva i sl. I zato je to prilično veliki izazov i za hrišćane. I za hrišćane je ovo okruženje u kome oni žive veliki izazov da žive na osnovu principa i da poštuju zakone života, zakone zdravlja, zakone poštovanja drugog ljudskog bića i za njih biva izazov. I upravo to vidimo u ovom tekstu. Vidimo, to je druga misao, jedno očekivanje i jedno veliko razočarenje. Kaže da su oni putovali, 10. stih, i došli do Jerusalima. U to vrijeme grad Jerusalim nije pripadao jevrejskom narodu. I sluga kaže, pada noć, hajde da se sklonimo, nemojmo da putujemo noću. Pošto je putovanje onog vremena najčešće odvijalo se pješice, nije bilo najsigurnije putovati noću i trebalo je prenoćiti. Međutim, šta kaže ovaj čovjek? Zašto on se ne zaustavlja? Zašto on ne želi da prespava u Jerusalimu, koji tada nije još uvijek dio jevrejskog naroda? 10. stih kaže, nećemo svraćati u tuđi grad. Nećemo svraćati u grad koji nije sinova Izraeljevih. Ovaj grad ne pripada našem narodu, razmišlja Levit. U ovom gradu nismo sigurni. Ko zna kakvi su principi u ovom gradu? Ko zna kakvi su ljudi? I zato idemo dalje, idemo do mjesta koje se zove Gavaja. Jer je to, kaže Gavaja Venijaminova, taj grad je dodijeljen Venijaminovom plemenu.
veliko očekivanje i još veće razočarenje. I oni dolaze u taj grad i mi čitamo. I kaže, i dođoše i sunce ih zađe blizu Gavaje Venjaminove, okretoše onamo da otiđu i prenoće u Gavaji. I kad uđoše, sjedoše na ulici gradskoj i ne bi nikoga da ih primi u kuću da prenoći. Nećemo sretati ovaj grad. Ko zna šta može da se desi. To nisu naši ljudi. Nedavno bio sam u Ženevi sa jednom grupom i onda su mi rekli, ja sam čuo da pričaju i da jedna osoba priča naš jezik, moj jezik. I onda su rekli, ovdje ima još neko. Dakle, to su bili uglavnom, svi su bili u toj grupi ljudi koji dolaze iz područja bivše Jugoslavije i onda su rekli, evo još jedan, i onda ta osoba prilazi i pozdravlja sa mnom i oni kažu, i ona pita, je li on naš? Ja kažem, pa ne znam ko je vaš, ne znam koga vi doživljavate svojim. Kasnije saznajem da je to bila zamjenica ambasadora Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama. I oni su se razgovarali, i onda ja sam kasnije, kada sam čuo, ja kažem, pa ja sam zaista vaš. I mi smo zaista svoji više nego, aludirajući da dolazimo iz iste zemlje. Tako i ovdje Levit kaže, ovaj grad nije naš, otići ćemo u naš grad, međutim i taj njihov grad, taj njegov grad, donosi razočarenje. Niko osim jednoga starca ga ne prima i kada ga je primio, čitamo ružan tekst, ružna iščekivanja, ružne navike, ružnu praksu ljudi koji žive u jevrejskom gradu, u gradu ili u narodu koji poznaje Božje principe. Druga misao iz ovoga teksta. Da li je ispravno što očekujemo da u crkvi postoji veći moral? Ili u crkvi možemo da očekujemo sve ono čega ima u svijetu? Da li bi mi trebali biti drugačiji ljudi? Da li bi mi trebali unutar crkve tretirati probleme drugačije nego što ih tretira ovaj svijet? Kako izgleda kada jedna crkvena zajednica osudi neadekvatno ponašanje? Ako se ja kao dio te zajednice neadekvatno ponašam, ako kršim Božje i ljudske principe, da li zajednica treba da reaguje i da kaže mi se ograđujemo od onoga što Želimir čini. Sad on već više, da koristimo ovu terminologiju prisvojnih pridjeva, nije naš. Iako možda nosi naš dres ili mu kažemo vrati naš dres. Ti više nisi, tvoje ponašanje trenutno ne odgovara dresu koga nosiš. Ti više ne možeš da se zoveš tim imenom. Ili uskladi svoje ponašanje. Naravno, to ne znači da ćemo mi biti savršeni. Svi mi imamo svoje probleme, svi imamo grijehe i svi padamo, ali kako se nosimo sa tim problemima? Da li se ja kajem i kažem, jeste braćo, pogriješio sam, ili se ja, tako da upotrijebim termin, gordim onim, a što svi znamo da nije dobro, a da zajednica ćuti i da zajednica gleda kroz oči, kroz prste, iz ovog ili onog razloga. Još je u prvoj crkvi, u Jakovljevoj poslanici, isti autor opominjao i rekao, braćo, nemojte praviti razliku među ljudima, među vjernicima. Ako je neko bogati, ako je neko siromašniji, jednak pristup treba da imate njima i jednak pristup njihovim problemima. Jel' tako? I postoji zanimljiva priča iz prvog vijeka rane hrišćanske crkve, da je jedan čovjek po imenu Marcion postao dio crkvene zajednice, bio je veoma bogat, posjedovao je brodove i dao je veliki iznos novca crkvi. Međutim, on je počeo da uči jednu drugačiju nauku. On je
napravio svoj kanon, svoju Bibliju. On je određene biblijske knjige odbacio, određene prihvatio i crkva je rekla sve u redu, ali mi ne možemo da se složimo sa tvojim pogledima. I ne samo, iako je bio bogat, iako je bio uticajan, i ne samo to, nego su uzeli i rekli izvoli svoj novac nazad. Ja ne znam koja bi to crkva danas bila spremna da uradi. Zato što je adekvatno i na pravi način tretirala probleme u svojoj zajednici. Zato što je imala visoke ideale i zato što je imala visoka očekivanja od onih koji pripadaju njenoj zajednici. Ona je pomagala, ona je razvijala, ona je snažila i hrabrila, podržavala, ali isto tako držala i do odgovornosti. Očekivala povratnu reakciju i rekla, ako smo dio Hristove nauke, ako smo oni koji se izjašnjavamo kao Hristovi, onda bi trebali tako i da živimo. Sljedeća misao tiče se odnosa u porodici. I to je najkompleksnije i najsloženije pitanje. Niko ne zna šta se dešava iza naših porodičnih vrata. Nekada je to dobro, ali kada se dešava ovo što se dešava u ovoj biblijskoj knjizi, u ovom biblijskom događaju, onda nije. Kada se dešavaju zlostavljanja unutar porodice, kada se dešavaju zlostavljanja prema djeci ili prema jednom od bračnih drugova, a mi to znamo, a ćutimo, onda nije dobro. Tekst je težak, djela koja čine ovi ljudi su još teža. Mi se pitamo odakle njima ideja da kada su oni ljudi navalili na vrata, da dođu do predloga i da kažu izvešćemo vam žene. Nemojte praviti problema. Evo moja žena, evo njegova žena. U stvari on kaže moja djevojka, kći je njegova i njegova inoča, naložnica, druga žena, ali ne činite zla. Prvi razlog jeste da je ovo aluzija na Sodom. I da pisac hoće da kaže da jevrejski narod koji je prošao cijelu tu putanju, kroz ropstva, izlazak i formiranje, ulazak u novu zemlju, početak formiranja novog naroda, naroda koji slijedi sada Boga i njegove zakone, u jednom trenutku nije ništa drugačiji od Sodoma. Ono što se dešavalo u Sodomu, dešava se i među onima koji su se zvali Božjim narodom. Drugi razlog, kako mi to najčešće objašnjavamo, je kulturološke prirode. Ideja je da u tom dijelu svijeta i u tom vremenu gost je bio jako bitan. I sačuvati gostoprimstvo ili sačuvati dostojanstvo gosta je trebalo po svaku cijenu. To je bio dio kulture. Međutim, ovdje se kultura sukobljava sa moralnim principima, sa Božjim principima. Kako mi živimo kada se kultura u kojoj živimo sukobljava sa moralnim principima? Kako kultura, budimo lični i direktni, ovoga svijeta, ovoga društva, zemlje u kojoj vi živite ili vremena u kojem mi živimo, kako tretira ženu? Šta je žena za ovaj svijet? Kako se predstavlja? Zašto se tijelo žene koristi za reklame i za prodaju svega i svačega?
Zašto je žena seksualizovana i predstavljena kao jedan objekat koji može da se posjeduje i da kupi? Sve je to kultura u kojoj živimo. Hoćemo li mi pristati uz tu kulturu ili sa druge strane u nekim drugim okruženjima gdje je ženi mjesto uz šporet i u krevetu i ona za to služi, ni za šta drugo? Da li ćemo mi kao zajednica pristati na kulturu koja nas okružuje ili ćemo iskoračiti i istaknuti Božje vrijednosti i Božje principe? Ako slijedimo makedonski prevod koji u 2. stihu kaže da je nastao nesporazum ili svađa unutar doma i da je ova žena pobjegla, ja mogu da je razumijem. Mi učimo i Sveto pismo kaže da je razvod jedino dozvoljen u slučaju nevjerstva jednog bračnog druga. Ali odlazak iz teške zajednice, odlazak iz ružnog okruženja je nešto što možemo da razumijemo i da prihvatimo. Ako neko trpi teror, nasilje i zlostavljanje, on to ne treba da trpi. Iz 2 razloga. Zbog pravde i zbog milosti. Jer Bog koji nije pravedan, on nije ni milostiv. Dakle, kada neko meni čini nasilje, Bog djeluje i pokušava da spriječi nasilje, ali zato meni pokazuje milost. I on pokazuje pravdu, a ta pravda se odražava kao milost u mom slučaju. I zato odlazak ove žene iz jedne iz jednog toksičnog okruženja postaje razumljivo. Pogotovo u svjetlu ovih riječi. Tekst kaže: tada onaj čovjek uze inoču svoju, izvede je napolje k njima i on je zlostavljaše cijelu noć do zore. I došavši žena u zoru, pade kod vrata od kuće onog čovjeka gdje bješe gospodar njezin i leža dokle se ne rasvanu. A gospodar njezin ustao ujutro i kad otvori vrata, izađe da ide svojim putem. Žena inače njegova ležaše na vratima, ruke joj na pragu i reče joj. Šta joj rekao? Ustani da idemo. Da li su ovo normalne riječi? Ako je ovaj čovjek sa ovom ženom razgovarao na takav način, onda nije čudno što je ona pobjegla. Ako je ovakav jedan stav bila njena stvarnost, onda je ta stvarnost bila jako teška i jako ružna. I naravno, kako u ono vrijeme, tako i danas, često se takva stvarnost dešava izvan pogleda svih drugih. U javnosti mi smo sretni muž i žena. I niko o tome ne zna i o tome se nikome ne govori. Sa druge strane, postojala je praksa u judaizmu dugi niz godina da svakoga petka, kada počinje subota, muž i otac, glava porodice, čita u domu sljedeće riječi. To je posljednje poglavlje knjige Priče Solomonovih i počinju od 10. stiha. Zapamtite kontekst. Subota počinje, porodica je okupljena i otac i muž, glava porodice, ustaje, uzima sveti biblijski tekst i čita pred svima u kući. Ko će naći vrsnu ženu, jer vrijedi više nego biser. Oslanja se na nju srce muža njezina i dobitka neće nedostajati. Čini mu dobro, a ne zlo, svega vije kao svojega. Traži vune i lana i tako dalje
Tako, zna se muž njezin na vratima kad sjedi sa starješinima zemaljskih. Košulje gradi i prodaje, usta svoje otvara mudro. I onda završava. Mnoge su žene bile vrsne, ali ti ih nadvisuješ sve. I onda on kaže, to je moja supruga. Svake sedmice pred svima u kući on ističe vrijednost svoje žene. Na jevrejskom vrsna žena se kaže ešet hail. I on svaki put kada čita ovaj tekst, on želi da kaže moja supruga, svojoj djeci, vaša majka je ta žena. Ona ima vrijednost i ja joj pokazujem. I riječima i djelom. Potpuna suprotnost od onoga što čitamo u Sudijama 19. poglavlju. I to je potpuna suprotnost od ondašnje kulture i potpuna suprotnost od današnje kulture. To je, kao što bi neki autori rekli, kontrakulturološko ili kontrakultura. Evanđelje koje ide nasuprot onim negativnim aspektima u kulturi. I možda da se ove subote posebno braći ovdje obratim. Kakvi su vaši principi, draga moja braćo? I dok govorim vama, govorim i sebi. Da li usvajamo poglede ovoga svijeta ili kada je u pitanju porodica, kada je u pitanju dom, kada je u pitanju vaša žena, supruga, majka vaše djece ili usvajamo biblijske principe? I ovo su sada neka pitanja na koja samo mi možemo odgovoriti. Kako je tim ženama sa nama? Nama koji se, kažu, mi smo vjerni ljudi. Kao onaj što sam ga jutro spomenuo. Ja sam veliki vjernik. Kako je živjeti sa tim velikim vjernicima? To bi možda trebali da pitamo one najbliže. Sa druge strane, ponovo, crkva, zajednica ima odgovornost i ima uticaj i potrebu da djeluje tamo kada vidi da se principi ne poštuju kako treba. Naravno, i obrnuto vrijedi. Biblija ima mnoštvo savjeta i poziva i za ženu, za djevojku, za majku, za svakog onog koji je ženskog pola. I ona također treba da uskladi svoje vrijednosti, svoje ponašanje sa biblijskim principima, ali u ovom tekstu i možda i generalno u ovom svijetu taj jači pol je i dalje jači pol, ali često, nažalost, na negativan način. I Biblija nas poziva i uči nas da izmijenimo djelovanje i da živimo drugačije od ljudi koji okružuju nas. Jer svi mi u ovom životu tragamo samo za jednim. Da volimo i da budemo voljeni. Dok to ne shvatimo, mi želimo veliku kuću, novo auto, mnoštvo novca u džepu. I kada to steknemo, onda vidimo da to nije to. Da mi želimo da nas neko prihvati takve kakvi jesmo i da nas voli, da kaže ti vrijediš. Razumimo, sestri, da nešto nije najbolje, možda neko izađe sa njom. Mi želimo da neko prepozna našu vrijednost. Ali na onaj pravi način, ne da se mi nešto dokazujemo. I Biblija nas poziva na to. Šta više, to je tekst kojim ćemo polako završiti naše razmišljanje, kojeg odnedavno čitam u ovom kontekstu. To je poznata Hristova priča o jarcima i ovcama. I mi je vrlo dobro znamo.
Tekst kaže, kad dođe sin čovječiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njim, onda će sjesti na prijestolu slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih ili podijelit će ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca. I postavit će ovce sa desne, a jarce sebi s lijeve strane i onda će car reći nešto. Hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postojanja svijeta, jer od gladnjih i daste mi da jedem, od žednjih i napojiste me, gost bijah i primiste me, go bijah i odjenuste me, bolestan bijah i obiđoste me, u tamnici bijah i dođoste k meni. I mi veoma često čitamo ove tekstove kao poziv da trebamo djelovati na dobro ljudi oko nas. Ali čini mi se da je tekst mnogo dublji i prizniji i ličniji, prisniji i da nam on govori jedno. A to je da svakog, a posebno one nama najbliže, tretiramo kao Hrista. Da naš odnos prema svim ljudima oko nas bude kao da se ophodimo kao da je Hristos pred nama. Jer on kaže, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Ili kad niste učinili, niste učinili meni. A ovi koji nisu učinili, oni su rekli, kad smo te vidjeli? Mi nismo vidjeli tebe, mi smo vidjeli samo obične ljude. Mi smo vidjeli svoju djecu, mi smo vidjeli svog bračnog druga, muža, ženu, roditelje, tuđe roditelje, komšije. Mi nismo nikada vidjeli Hrista. A Hristos kaže, pa baš u tim ljudima koji su vam najbliži, tu ste trebali vidjeti mene. Što jest, ili drugim riječima, trebali ste prema tim drugim ljudima da se ophodite prema meni. Zato što je to moj zakon, na kraju krajeva kada se vratimo. To nije zakon nemoj, nećeš i nisi, nego je to afirmativni zakon hoćeš, jesi i radiš. Od onog negacijskog ka afirmativnog. I Hristov zakon koji kaže što želiš da tebi čine drugi, čini ti njima. Bračnom drugu, djeci i svima onima sa kojima te Bog okružuje. Draga braćo i sestre, postoje teški biblijski tekstovi, ali kao što jedan autor kaže, mnogo više problema imamo sa tekstovima koje razumijemo nego onima koje ne razumijemo. A tekst koji svi možemo da razumijemo je onaj koji kaže čini drugima ono što želiš tebi da čini. Posmatraj drugu osobu kao da je to Hristos. I tako si ispunio sav zakon. Nema potrebe da se pitaš da li si pogriješio i da li nisi, ako prema drugoj osobi se postaviš kao prema Hristu. Neka nam Gospod pomogne i neka učini da čitanje Božje riječi donosi promjenu u nama. Da čitanje Svetoga pisma čini od mene boljeg čovjeka, da budem bolji otac, bolji sin, bolji muž. Sve ono što jesam i što me je život načinio u odnosima sa svim drugim ljudima oko sebe. Da ono očekivanje koje ljudi imaju, sjećam se kada sam otišao na vjeronauku, nakon što smo dogovorili uslove sa vjeroučiteljem i kada sam prvi čas došao, on me je prvog časa pozvao da ispričam o stvaranju. A on je to rekao ovako, hajde Staniću, ustani, ispričaj svima o stvaranju jer si ti sinoć čitao Bibliju. Ja se ne sjećam da li sam baš noć prije čitao Bibliju, ali to je bilo njegovo očekivanje, poznavajući ko sam ja, kojoj crkvi pripadam i kakva je naša praksa. I kada sam ja ispričao, on je rekao, kada budete ovako znali, to je za odličnu ocjenu. I svako od nas zna ispričati za odličnu ocjenu. Svako od nas zna sadržaj Svetoga pisma i svaki drugi. I ja se svaki put divim. Jer vidite, kada ovdje izađe bilo ko od vas, bez obzira na vaše formalno obrazovanje, svi ste vi, svi smo mi, muški ili ženski propovednici.
Zaustavite vi sada nekog koji ide ulicom i recite izađi ovdje pa neko nešto da kaže. Pa će biti strah. A u adventističkoj crkvi bilo koga i on izađe i on priča. Može. To nas je crkva naučila i naša služba u crkvi. Ali osim toga potrebno da to pretočimo u djelo. Nije dovoljno znati sadržaj za 5 i prenijeti drugima. Neophodno je da se to živi, bar za 4. I neka nam Gospod pomogne da ova riječ, ova njegova knjiga za koju stoji da je živa i jaka i da prodire duboko u nas, da nas promijeni i učini boljima. Jer to nije samo očekivanje ljudi oko nas. To je i Božje očekivanje. On očekuje da rastemo. Mi postajemo vjernici ove crkve kada razumijemo i kada se složimo sa osnovnim učenjima koje ova crkva na osnovu Svetog pisma promoviše. Ali Bog želi da nastavimo dalje. Želi da budemo učenici njegovi. Želi da rastemo i napredujemo u vjeri i u svakom drugom aspektu. Nemojmo se zaustaviti. Dopustimo Bogu i dalje da nas mijenja. I neka to bude vidljivo. I neka očekivanja drugih ljudi, pogotovo onih najbližih, ne budu iznevjerena. Amin.